أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تبارك وتعالى وهو الذي وكان الله وليهم كف هيدو أيديهم جود مقبلين أنكم غاني مودون onon julɓeɗen wa aydiyakum ko heedi juuɗe moɗon ɗen an ɗum gaani maɓɓe ɓe batani makkata e ayde makka ɗen ɗum woni ka hudaybiya min badi an adfarakum ɓaawo o ɓoolinde on alayhim e hoore maɓɓe wa kana allahu laatike bima tamalun hunde wo ko won ɗon gollude kon basira ko sutiiɗo الله تبارك وتعالى هاجوني مفجلنا في صلح الحديبية وفي نوركم إحكما وقتهم هذا الله تبارك وتعالى كنهم ونيوم النوركين ko yewtino e mbimo mbawoga heɓaɓe ko haalano weddintinde nelaɓe sahaba en allahu hokkile ñeeñal e antande no ɓe hendoraɓe ɓe hendiɓe galemɓe sappo e nayo ha sappo e jowo nelaɓe mbiya ɓe antide ɓe antinna ko ɗum woni وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ما أعرف أن ولا عموما أعرف قال جمع هذا الكدي دور النبي صلى الله عليه وسلم أي صحابين الله تعالى كيدي للمات وكيجوا بين دور المات كان الله يبين النبي وأكيد بوجهه دوتين دين الإسلام ونامن وارغوني سنة المبارك وارد جواره يونانجيم أجدام نيتو الله تعالى ويهم الذين كم بهذا بمن وكم بولدين كبروا يدودين nama juga ko be wadi don ko be juga ki go do misal ko do isudu atati dun ko anon ko kambe do be heta be hora ko be heta be don ko aswaddu ko be sakki ke on gani anil masjidil haram gani juri de Allah te dun de ela be hawte di hakku de kemeran kaaku e sakka ko jurde ben gani juri de Allah te do wal hadiya e hadiya on kati hadiya on kadi ko woni ma'tufan heedaɗo an yablughade o hewkata mahillahu nokku borode makko nde nokku borode hadiyeji ɗin ka asili ko makka woni hadiyeji ɗin ko borete jon noon heɓerɓe ɓen nde wonnoɓe sakkike nelaɗo e sahaba en ɓe inni ɓe hewdeta makka tawi hadiyeji ɗi ɓe andi ɗin ko Hudaybiya ɗon ɓe hirsata ɓe hirsidi ɗon ɗi hewtaari kadi hulana toon tigi tigi ɗum ɗo fof ko boneji ɗi ɓe hawtidiri kono allahu towɗo on ko muññiɗo kadi yimɓe diina kan hana wonde yimɓe hawjuɓe no wawɗen ni hande mawɗi ɗo paala tuppiji ɗi yo won automatique kono ɗa ɗiɓɓe ɗum muɗum ƴettude ko wajibi e ma ko wajibi e am ko wajibi e men ko noon gandol gaaɗi ɗulgol noon ko wajibi e hoore gollugol diina kan embere ko wawde weeɓita diina kan e tagore ɗen no moƴƴiri bil hikma wal maw'izatil hasana hay si tawi ko jidal wona yo jidal wonro illa billati hiya ahsan amma yo sansuma waɗu nde wotere
ɗo na yimɓe ɓe na kadi ɗum hawani ko waɗi jamanu tedɗo hawjere nelaɗo hawjama Allah kam ko tigi hawja daren ɗum ɗo no yaade daren issa annabaɓe ɓe daren annabi nuhu alayhi salatu wassalam duuɓi joɓe mo wajade wuɗure mantuɗi capanɗe joyi annabaɓe goto hawjuɗo ala ko goto falano hawjude ko hombade annabi Yunus kanko falano hawjude ko tikki fi Allah noon ko tikki tikkangol de dina Allah kam kono tawi wona ɗum ɗo woni ko hani ɗo ko ɗo waɗi ɓay o yeehi tawi mo hawji tikkere nden kiiɗi e makko ha o inni kanko woddata yimɓe hendoɓe Allah Allah tabaraka wa taala anndoni mo kaw yehi toon artiri mo ha kaw wiwta hawjugol wona ɗum woni tabi'a kaɗum diina hawju gollugol ko moƴƴi kon an sari'u ila mawfira wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun moƴƴere nde an mo allahu muuyani peewal ngal yiɓugol peewal ngal faama ngal jaɓa ngal naaɓe ko naamo kala allah hawtidirani ɗiɗo tati yiɓugol peewal ngal rego niisa ngal jaɓa ngal gollitira ngal naamo kala annon ko allahu hawtidirani ɗum ɗo on aya nettinoy ko moƴƴi kon kono amma uslubu dawa on laawol dawa on nayo hawji idan mo ngaari enen kala ko yani wallahi ayey ɗuytama won ɗo nge jama ko ino hawja ino siisa e ko nanndi ɗi piiji idan ɓe hawtidiri ومن الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله kono e dow ɗum fof Allah o andini ɓaawo ga so tawi no ɓe haɓuno hay miijuno ɓen ɗo ɗuuɗa gon ko kayno doole ko julɓe ɓe kono o newnaji ɓe haɓu wattide ɗum ɗo fof ko heɓerɓe ɓe waɗi ɗon ko hiɗo anndi qissa o haɗo jinaka windiɓe ɗen ɗo ñande o ñande ko ɓe sali winde kon e ko ɓe forsi winde kon nelaɗo en min jaɓi idan ko fi hon ɗum no jonnon kon wonno hikma ɗum noon allahu ko o hakim o ñeeñuɗo o waɗata huunde tawde wona nden ɗum tigi woni ko ɓuri haande joni ko wi on no waɗi o newni ɗum ɗo fof ɓe irni julɓe ɓen jaɓa ngol jippitagol ɗo ka kene ɗin ɗo wiyete mudarat ko yamagol haqqeji mum fiyo dina kam ba Muhammadu rasulullah ko ɗum winde elaɗo ni mi jaɓi fi intérêt dina kam kala ko ɓe ɓanti kon kala sardiji condition ji ɓe ɓantini nelaɗo ni mi jaɓi wona siko hoore maɓɓe ɗum fi hoore maɓɓe ɗum ɓeynani wakilaɓe ɗon ko wi dina kam ɗo wiyete mudarat ko ɗaɓɓa ɗum amma mudahana ɗum ɗo woni hunde harmude waddu law tudhinu wa yudhinu Allah no ɓanginande en ɗo ɗum ɗo fof koko yiɗɗodira ɗo fof ko fi hon woni hikma muɗum o allahu wi walawla rijalum si wonano sabu worɓe e mu'minuna gomɗinɓe wa nisa'un e sonnaɓe mu'minatun gomɗinɓe lam ta'lamu ɓe on annda fi muɗum hono julɓe ɓe on annda fi maɓɓe kono heɓe makka
hiɓe hakkude heen kamɓe ɓe hiɓe suuɗi imanu maɓɓe ɓano ɓe taganaka felgol ɓe susta kadi feƴñinde diina maɓɓe ka wono hiɓe ton allahu tigi irritaniɓe ko ɓe gonɗiɓe walawla rijalum muminuna wa nisa'um muminatun eɗan fiɓe ferali madama ko fi angal feere haɗi ɓe fera allahu tabaraka wa taala jaɓaniɓe o tabintinaniɓe imanu kanko tigi o heɓi koɓe gonɗiɓe kono lam ta'lamu on anda fi maɓɓe on anda ko oɗo woni oɗo an taba'uhum nde yaaboton ɓe si on naatirino makka e hoore forcé yiite no huɓɓi on sendidirtama oɗo ma oɗo ko kala mo yiiɗo yeeso mum tawɗo ko makka woni on jogotomo joge gooto tawi ɓe fof wona ɓe gooto yimɓe ɓe fof wona gooto enen inde yaawi huuɓintinde yewtere kaaren huuɓu ni tawde kaaren fof wona no wayi masalan hono o juulirɗo e haala muɗum ko ɓooyaali to a nana e woɓɓe goo hakke ko ɓe ko jama wonde e ɓalje ɗe ɓe inna ko kaari hoɓu ni hiɗa wondi e woɓɓe duuɓi jeɗu hiɗa wondi e maɓɓe kon jeɗo e maɓɓe nanɗa no julnira ɗum on julnirɗo ɗum a yi'imo si wona mi wona hollirede ɗi haalaji hollirde hande ni si wona no sabu na tuɓɓi yitema makko tan ɓay on ɗon waɗi ɗum pullo goto si waɗi hunde ko fulɓe fof waɗi kono nana woɓɓe go no yennitira leñol ngol maɗum woɓɓe go hayso ɓe yennitira leñol ngol fof ɗum ɓe faale nandi yo kaafa ƴettede wotere leñol ngol fof kamɓe ɓe laɓɓini leñol ngol o ɓe sorti leñol heɗitiɓɓen e leñol ngol ton wo si tawi ɓe fof ɓe ƴetti kaafaji ɓe muñjidi hoore makko nende wotere madama ɓe waɗani ɗum kañum kontiɓe fof kontande wotere tawi ɓiiji ɗin ko ñeñal yaadete ko duy yaadete ko duy yaadete simi ɗo wawi hawjude yomi hawju min e golleji moƴƴi fewnditani ɗilan ɗin tawɗi ɗin ɗon ko personnel am min an kadi wano noon hina annduɗo o mo annda o kamɓe kadi woni ko ardi hooreɓe maɓɓe ɓen ɓayti wonɓe saare ka ɗum ɗo waɗi ɗon haɗimo o jaɓaali ɓe ñaawimo o jaɓaali o dartike ko honto woni ko hooreɓe maɓɓe ɓen kamɓe tigi woni ko nodditi ko konaaki ɗi ñande sappo jelati lewru ndum ɓe noddital moolanangal dendanangal makko baaɓe gannduɗo ɓe ɓurɓe towde anndu warde ɓe moɓodiri ka biro fi islam fi yeesoɓe islam ɓe moɓodiri ɗon ɓe watti kadi musidɗo no wano docteur Wour no tawa e maɓɓe docteur Alousaine no tawa e maɓɓe no tawa e seeñuɓe ɓe ɓe jooɗike ɓe yewti yewtere nde yeesoɓe diina gasata yewtude ɓe siiñi ɗum ɗum ɗon publicitama ka radio o ka télévision o e kala ko hedditi renseigniɗo film ɗum no anndi ko annda anda piiji ɗin ko noon ƴettitirte ko laawol ngol rewete si tawi koyo hewtoye ka hokkita toon tawa jukkaka tan non neɗɗanke on ɗo janngude diina wattana inda moƴƴe walawla rijalum muminuna wa nisa'u muminatu lam ta'lamu an tata'uhum nde yaaɓoton ɓe fatusibakum heɓa on minhum immorde e maɓɓe immorde e lorrugol ɓe ngol ma'arratun bakkatu ma'arratun feloore ma'arratun gacce bi gayri ilmin ko annda e kamɓe pellel si naatirama doole ɗum ɗo waɗe andoyo kaaren no ton ko julɓe kono ɓe maayi neɗɗo on niisa
johata kadi bakkat fawo ana ko di men bakkat fawo kono ko juddo way wonu addi wonu fay wonu ko hawjere de don ci Allah tabaraka wa taala woni ko no gase kay yettitireede kono waawi yaarde ɗum ɗo wo faamuɓe o ɗo faamu si tawi ɓen ɗon giɗitanama si tawi jamahum jaɓi ko Allah wi ko fa ida jaahum amrun min al amni aw al khawfi adaa'u bi walaw radduhu ila rasuli wa ila ulil amri la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa ahlul istinbat ko ɓen waawi ƴettitirde fiya kuuji ɗi no ɗi gasete ƴettitiraneɗe amma mo annda ko miijo ɗum formata ka hakkil muɗum kala ko formani hoore mum miijo inda ko ɗum ɗon watta hay si tawi wona ko gasata hay si tawi ko sakkitorde mum nde naɓetaake moƴata idan ɗum ɗo no tawa e fayida ma maslaha ko allahu tabaraka wa taala newnirani nelaaɗo sallah sallam fewtirani nelaaɗo sallah sallam nde wono annabi yusuf e suratu yusuf mo feƴƴiren to allahu tabaraka wa taala ɓaawa yewti gissa fi gissa annabi yusuf o eno feƴƴittiɓe ɓen goto makko ɓen haa kalannode o inni ka dalika kidina yusuf allahu kanko woni fewjande nelaaɗo makko ɓen e annabaɗo makko ɓen enen iwtirɓe ɓaawa maɓɓe ɓe wonɓe janngude donateri ndi ɓe acci ndi wala budda jokken laawol maɓɓe ngol e kala fiyaake e fiya kuuji e kala yanande e ko yani ƴettitiren noon eno yiwɗen noon ka siira annabaɓe e nelaaɓe ɓe idan allahu inni law tasayyaru ɗum ko goo mana fiiwota julɓe wonɓe ton ɓen lorro e junngo mon haa on annda ɗum ko goo ɗimmum ɗum li yudkhila allahu fi rahmatihi man yasha ليدخل الله به الله نادي في رحمته يرمى ما كله من يشاء أمه ينادي يرمى ما كله إمر بين هذا اليوم يوم هذا كونجيرو بين دارتينو بين من الأرنب تامك رسول الربيع كونجيرو ما بينات الإسلام باو كنا كنتو تا si tawi noon ɓen ɗon warano nden ñande ɓe naata e l'islam etan woni fayidaji jeɗi nabooreji ɗiɗi mawnuɗi julɓe wonɓe toon ɓen ɓe hisi heeferɓe gonɓe allahu muyani peewal tawɓe ko heeferɓe nden ñande ɓe allahu muyani peewal ɗen ɓay kere waɗaade ɓe fof ɓe ɓoccitede oɗe ɓe o allahu muyannaade ko islam ɓe naati islam ɗum ɗon e naatingol doole ɗiɗo naɓoreji fof haɗe boneji ko heɓo kono e muɗum ɗori allahu inni law tasayyaru si tawi no ɓe senndondirno ala juɗɗo ɓen no feere heɓe ɓen no feere la adabna alladina men lettayno ɓen kafaru heeɓeɓe men no men wonde maɓɓe adaban lette alima wannoon men newnanayno men newnanten anndelaaɗo e sahaba maɓe yo naatir doole men o kam doole e hoore kono wayi ɓe ko ɗiɗi tawi ko ni woni ko gasirta ka maslaha yamde id andi ɗi fewɗo jaala nde waɗuno alladina ɓen kafaru heeɓeɓe ɓe ko ɗuɓi ɓe nde ɓerde maɓɓe ɗe alhamiyata jingugol hamiyata jahiliya jingangol majjiyam ko mana ɓerde ɗe huɓɓi ɗe wuli bismillahi rahmani rahim windetaake muhammadu rasulullah windetaake ɓerde ɗen no wuli no jingande jahiliya kino ɗum bismillahi rahmani rahim windetaake fiyo ɗum muhammadu rasulullah windetaake ndo ho ko jingangol jahiliya naafi konko ɓe inni duwara ka waɗede ɗum hinaafi ɗum haana waɗde kono ɓe min jingande ko jahiliya ko majjere woni jingande tawi noon ko goola dowa jinganeede ko peewal dowa jinganeede wiwgon si min acci o naati haray wayi wasi tawi min guliima ko nandi en ko nandi
kono nelaɗo jabbono kamɓe ɗum ɗa fof ɓeynaɓe simi jaɓi ɗum ɗo hollani mo yiide na allahu tawɗo wi kono e dow ko ɓe jingani jahiliya fof ɓe kambi ɓe waɗi koɓe waɗi kon ɓe wi'i koɓe wi'i kon fa ansala llahu allahu jippini sakinatahu deeyere makko nen ala rasulihi e gonɗaaɗo makko wan noon si tawi no wonano tawde allahu kabintini ɓernde nelaaɗo nen e sahaba en ɓe jaɓayno ɗum ɓe jaɓatano si ɓe jaɓano ɓeeɗani ko ma ɗum waɗa ɓeeɗani ɗum waɗa gonno sakkitonko noon ko haɗe kono fa ansala llahu sakinatahu ala rasulihi wa ala lmuminin allahu jippini tabitan ɓernde makko nen deeƴere ɓernde makko nden kanko allahu tabaraka wa taala mana tabintingol ɓernde nden ko iwri kon ka makko o jippini ɗum e nelaaɗo o jippini ɗum e gonɗiɓe ɓen nelaaɗo jaɓi ɗum ɓe yamirnen julɓe ɓen kadi yo jaɓu ɗum julɓe ɓen kadi ɗoftiɓe jaɓi wa alzamahum o takki e maɓɓe o ñiiɓini e maɓɓe kalimata taqwa konngol kulol allah kamɓe ko ngol woni jingande na jahiliya woni jingande na leñol na leydi na fedde na jingal ngol leñol koye jahiliya jeeya jingal ngol fedde koye jahiliya jeeya saykhul islam mouhamadou bin abdoul wahabi rahimahullah imo windi deftere ɓe reddina jama fo yo ɗaɓɓuɗen defte deftoye rasail defte tosoke kono hiɗe ɓofti usuluji ndira kam fof fadailul islam usulul iman defte si allah no mooyi janngude ma kala nde allah mooyi a janngude kala wowo ka denguirɗaɗe a yiyay ko bonde wurde ɗo ko diina jingante ko gonga jingante na jahiliya idan wa alzamahum kalimata taqwa o ñiiɓini e maɓɓe o takki e maɓɓe konngol kulol allah ngol woni la ilaha illallah e ko la ilaha illallah landi wa kanu ɓe laati ahaqqa biha ɓurɓe jojjude e makko wa ahlaha ɓe woni kadi yimɓe makko ɗo ko mantore mawlanandi yogol o ñiiɓini e maɓɓe kalimatu taqwa tawi kadi ɓe woni handuɓe e maggol ɓe woni kadi yimɓe maggol ɗo ko hattode e mantore ni ko allah manti ɗo nelaɗo e sahaba en idan wa kana allahu laatike ɓe kulli cheyin kala hunde anima ko anduɗo todi allah to ɗo yo faamingen kaldino men famuji sellude o arsika en hooragode gollitirgol wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال أماتي قال لنا ما كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا وتأولوا الجمرة جمرة أي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس هانا انجين كدا هانا انجين جوا ثم بنيان دبرة دون يان بسافر دونكي رواه بالكادي سبع الخمسة الجوا وبين إلا النسائي سوانا إمام النسائي وفيه ما يحدث أنه انقطاع كجبلا انقطاع ما يحدث أنه ودواني حديث أمنيد ونقولي ونقولي سيدنا ونقولي ونقولي سيدنا قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي 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 صلى الله عليه وسلم بأم سلمة وصلنا جد ليلة النحر جمع بريهم فرمت الجمرة وبني جمرة قبل الفجر أن تبين الفجر ثم مضت برفق يهي فأفاضت وولي طواف الإفاضة وهذا حديث رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم سند هذا حديث
sharti imam muslim idan hadise on ko sahih o senduɗo no mande darajaji hadise senduɗo no yehi e darajaji jeeɗiɗi darajaji jeeɗiɗi yewtiɓi majji ɗo no kanko koɓɓe rahimahullah makiri hadise mo bukhari e muslim filli on woni daraja arab daraja ɗin moom hadise mo bukhari ɗum filli daraja tammo on hadise mo bukhari e mo muslim ɗum filli daraja naya on hadise wonɗo e sarti maɓɓe kamɓe ɗiɗo daraja jowaɓo on e hadise wonɗo e sarti bukhari hadise daraja jeegam on hadise wonɗo e sarti ma muslim tun daraja jeeɗiɗa on hadise sekkuɗo mo hina e ɗiɗa darajaji jeego ko mo tawaka e ɗiɗa jeego ko mo tawaka e ɗiɗa jeego ko kono ko sekkuɗo dan ni woni darajaji hadise on dan oɗo noon oɗo hadise nene aicha wa isnaduhu ala sarti muslim dan ko ɗiɗo darajaji jeeɗiɗi woni ko o jeeya kanko oɗo hadise nene aicha ɗum waɗi oɗo no selli koni ɗo koɗuga haray noon no newi kadi hawtide ko hakkude majji e wonde honɗum si tawi neɗɗo on ko wawɗo wonama to ganto haray wona yo belo hanangue ƴellito anno hiɗe gandi ɓen ɗon ko ɓuuri ɓe moƴƴande ko yoɓe wonu musdalifa ha weeta kentino so ɓe e musdalifa ɓe ala mina si on tigi woni musdalifa ha weeti sikki ala tenɗiɓe oɗo hande hewtugol makko mina alay nangue ƴewi kono ala kulli haalin si ɗum kadi waɗaali alay tindina hajju mum sella inchallah na idan ɗo ko saahi ka wellete ɗum ñande sappo dolki ɗo ko wi ñande sappo dolki amma ñande sappo ko sappo e tati non sembata si o wellagol si wona ɓaawo sawa mana ɓaawo naatugol o pana amma ñande sappo kanangue ƴelliti o haray e sa i wellagol ngol hewti amma yimɓe marɓe gantoji ɓen no newnana wellagol to nangue mana kamɓe imi ɗo musdalifa jemma ɓe ari mina no sellani ɓe kaɓe yaha ɓe wello no sellani ɓe kadi kaɓe iwanon ɓe yaha makka ɓe waɗoya tawaful ifada ɗum ɗum no sellani ɓe inchallah قال رحمه الله وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعن اللهم من شهد كلا تواد صلاتنا هذه لجد من طول يعني وفاني بالمزدلف كمزدلف أنا جند سبقني كمزدلف فوقف أدري ما أنا وند أمي كمزدلف حتى ندفع هامن دني بمعنى هامن إيه مزدلف من يهمنا وقد توقف بلت وقف هامن أدري نك بمعنى أتو أرض مزدلفة وجود لا يمن دو سبكة توا هاري أدري نك بعرفة كعرفة قبل ذلك أتو أتود من جود جود سبكة نك مزدلفة وتنم درجة مكو عرفة ليلا كجمة أو نهارا ما بنيرو سيكو جمة أدوي عرفة سيكو نيارو ما أدوي عرفة ما دام أدرك عرفة وهذه أدوي من جود دي سبكة وندو كمزدلفة ووندي من دوها من إبي دو من يهمنا فقد عليك بلت تم حج مكون تمي حج مكون عليك تمي حج مكون تمي بمعنى عليك أن تغني حجه أيوة يروحون جهاد الجدار أنا ما بيجي ما أجي يروحون جهاد الجدار هذي ما كنا نسأل أنا ما أجي هذي ما كنا نسأل فأنا على بدو ولي كان دالكان وبجان من راو المكان أبدا فأنا على هذا يكون وتكون سي أجامة حج منتمالي بين دون وأنا ساعة سيرون دون ساعة بيجي وأوتاك كل عليه عندك دي هذا يكون بني بدو درجة كارا كوالي نمبرو كم جهاد بيجي سكرامات أول ما
طواف الإفاضة بمهدد السعي بين الصفا والمروة هذا مهدد ركن جديد kono ɗiɗo rukunuji ɗiɗi ɗiɗo no mari tan yaaɓi ɗo no senda kawntigi nettina wangagol tawaful ifada on e yewgol hakkunde safa e marwa simo faala o yahata ñande sappo simo faala o yahata ñande sappo e simo faala o yahata ñande sappo e ɗiɗi fal simo faala o yehi go ka sappo sakkitoro ɗum hatta haji makko mum seeɗi kono amma ɗonagol ka arafa ɗum ɗon tammu on ko iwde ñande sappo ñande jeenayi ɗon tim ko ɓuri moƴƴude iwde ɓaawo dirtugol naambi iwde on ɗo saayi ɗon haa takko subaka ñande sappo ɗon tim hadis on ɗo ko timmini ko an noon tawa o darino ga arafa jemma ma ñalo jemma on ɗo ko jemma sappo ɗon ki woni ko ɓaawa ala hajju makko ngu timmi bi maana ko tawata kon si manki hajju makko ngu wawata timmude nde wonno ɗum ɗum no mari waɗana sa'a mo yaaja ala ɗum no wawi ko heɓi ɗum wa qada haray timmini tafatahu tundeeli makko ɗi wa qada haray itti tafatahu tundeeli makko ɗi bi maana haray tafat mana maɗa nden haray hajju makko ngu timmi wano tafat koko tawata kon noya makko ndoggu e sukudu ko tawata ko ittete ñande sappo ɗoki o laɓɓintino on ko ɗole tafata wan yurkolotoɓe konno ardino ɗum nokkugo e aya ɗoan idan faandare men ɗo kala koɓɓen no wi'i wonande fayida hay si tawi woni daragol makko arafa o andali ko arafa o dari madama o dari ke arafa hayso o andali ko arafa o woni ala hajju makko no seeɗi ano oɗo sahabaji o filliɗo oɗo hadis maɗugol nelaɗo ɓe ɗo yewtere no waɗi qissa on ko oɗo sahabajo urwata bun mudarris oɗo o hewtu o tawi nelaɗo sa sallam ko hajjatul wada o tawi ko ustad kata ko ƴiwru suba koyni nelaɗo min mi tampini baɗɗatewa an ɗon mi tampini hoore an gila hankin mi dumiɗo ɗum mi felɗo hay woto mi accati wona mi yawi ema mi dari ken holli o anda ko hedɗo boni an mi tampini baɗɗatewa an ɗon mi tampini hoore an mi Allah waɗi mi tawima ɗo fewɗo ɗo hara miɗo mari hajju ko on sahanilaɗo sa sallam aji man shahida salatana hadihi fa waqafa ma'ana hatta nadfa yani bil muzdalifa mo ko ko pensi kamne de goto kala ko be bisi doyete idraj doyete mudraj no tawaka yani bil muzdalifa tawaka yutana ma hadise on man shahida salatana hadihi fa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi arafata qabla dhalika laylan aw nahara faqad tamma hajjuhu wa qad tafata dan hadis rawahu al-khamsah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Subhanallah.